Allin punchay runamasi, kunan día devoción matutinanchik takicharispa, noganchik tarisun aska yachayta, maichus noganchik tarinchik, kay libro de Gálatas nisqata ichari, kunan kuti mask'aspa kasun maichus kasan tawayuq chantapis, iskay chunka pusaq niyuq nin ajinata. Ajinaqa hermanos, kankunaqa isajina Diospaq qusqan kaykichik, wawasnin kaykichik. Diospaq haywarqa promesata icharis Abrahamman, nirqa paymanqa wawayuq kayki, ama kanqa nimamanta llakikuykichu nispa. Aunque tardarqapis, pero Diosninchik apachimurqa juntarqa chay promesanta. Chayman hinataq nacerqa Isaac ichari, ari munasqa kuyamasi, ajina karqa. Chaypitaq kunandia Diosninchik yuyarichiwasanchik, imaynata chay kikin promesata, chay kikin wawa hinata noqanchik kanchik. Diosninchik ruan aska promesasta sapa ujninchikpaq, payqa juntanqa. Pero yuyarina tiyan, wakin creyente kunaga ninku, ari, noganchik salvos kasun, así que mana noganchik nima ruanañachu nis, makinchikta morq'oykuytawan ahina noganchik kakusanchik. Suyaspa kasanchik salvación ta mana nima ruaspa, mana leespa Diospaq qillqasqanta, mana oraspa, nima ruaspa icharis. Wakin creyente kunata ninku tukuy ima ruwangu, pobresman haywangu, kayuqta ruwangu, hankaytapi ruwallasaqta salvacionta noqa tarinay tiyan nispa. Pero Diosninchikqa niwanchik, mana noqanchik cristianos hina ahina piensasunmanchu, o mana nima ruwasunmanchu, o tukuy imata ruwasunmanchu. Hermananchik Elena G. de Huay nin sut'ita qillqasqanpi, sapa ujninchik salvación ta hap'inchikña, noqanchik creenachik tiyan chaypi, mana noqanchik wakin lees runaq ruwasqanta haych'anañachu, chaykunasta ruwanachu, porque Diosninchik qowarqanchikña chay chunka mandamientosta. Diosta chay promesanta cumplenqa kawsayninchikpi munasqa kuyamasi, ajina kanqa. Chay certezawan, chay yachaywan, chay creeywan noqanchik sapa día k'askana tiyan Diosman, creena tiyan paypi, chantapis munasqanta ruwanan tiyan kawsayninchikpi. Ajina kachun kunan día munasqa kuyamasi, kaya kama.